Assalamu alaikum hurmatli jamoat. Bugungi Sayyidul Ayyam Cuma kuni bütün dünya mo'min musulmonlarini qutlab bayonida bo'lganday, biz Qozog'istonlik mo'min musulmonlarga da qutlab bayonida bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo barchalarning umrlarini uzoq, dinlaringizni sog' qilsin. Haccul mesakin, yani bu qajılıqda barşamız yaxşı bilesizler, bu qajılıqqa ақшасы бар, toq, жағдайы жақсы болған адам ғана барады. Ал енді дүниесі жоқ адам не істейді? Дүниесі жоқ адамды да Аллах субханаһу ва тағала сондай өзінің осы ұлық жұма күнінің шарапатыменен сол хajjul mesakin miskin adamların da Cuma'ga sonda bir ihlas niyetiyle kelетін болса, бай адам қажылыққа барып, көптен көп сауаптарға ие болып, анадан туылғандай пәк болып келгенінде Cuma'ға келіп кететін болса, оны да сондай анадан туылғандай пәк қылып, сондай бір сауаптардың астына көміп қояды екен. Allah subhanahu wa ta'ala бүгінгі бұл жұмаларымызда өзі Аллах қабыл қылсын. Жұманы білесіздер, бұл кешегі бейсенбі күннің асырынан бастап кірді бұл. Осы бейсенбі күннің асырынан бастап, иншаллах бүгінгі жұма кірді ғой деп жуынып, тазаланып, көптен көп дұғалар оқып, салауаттар айтып, Allah subhanahu wa ta'alaga şın özünün mahabbatını көрсетіп, dayındalып bunu bugünkü peşinin ornuna 2 rakat Cuma namazını farz kılgan Allah subhanahu wa ta'alaga köpten köp maqtovlar aytib kelgen her bir qadamlarımızda Allah'ın nuru olsun. Allah subhanahu wa ta'ala her bir qadamlarımızda savaplar versin. Her bir qadamlarımızda, günahlarımızda Allah özü mağfiret etsin. Abu Hureyre radhiyallahu anhudan rivayet kılıngan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, bu Cuma'nı Allah subhanahu wa ta'ala en birinchi bunu Hristiyanlarga, Yevreylerge bergan. Yevreyler qadrini bilmagan, tartış, talash. Hristiyanlarga bergan, ular da urush, talash. Bunu Allah subhanahu wa ta'ala Habibimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e verdi. Müslümanlar bunu ötekatmışlar. Sonra Allah subhanahu wa ta'ala Cuma suresinde keltirdi. Eğer Cuma'da azan aytılатын bolsa, bütün barlıq жұмыстарыңызды, саудаlarыңызды, Cuma'dan to'sатын barlıq hareketlerinizni tashlab Cuma'ga asılыңızlar. Cuma'nın so derecede Hondalarda so derecede bunun mаңыздылығына қараңыз, bütün жұмыстардың бәрін тастаңыздар. Tastаңыздар. Cuma'dan sizlere tosып qo'yатын нәрсені tastаңыздар. Allah subhanahu wa ta'ala bunu Habibimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine nasip etip koydu olsun. Mana siz bilan biz hozir kelib o'tiramiz, alhamdulillah. Allohga sanasiz shukrlar bo'lsin. Biroq nega siz bilan biz kelib o'tiramiz? Boshqalar shay. Boshqalar musulmon emaslar. Qaysimiz bugun bir odamni Jumaga kelmagan odamni olib keldi? Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem qaysi bir mo'min musulmon o'zining yaxshi ko'rgan narsasini musulmon bag'ridan yaxshi ko'rmaycha musulmon bo'la olmaydi. Siz bilan biz mana kechadan boshlab tayinlanib deb o'tiramiz. Eng kimda bir odamda buni birinchi jumaga bormaydi da namozni uzoqda etib turib, so'g'an bir tayinlanib, so'ning qo'lidan chetaklab, ana bağıram, yoldaşım, nağaşım deb turib, jumaga olib keldik. Neyse özümüz qara basımızda savg'alatib olaylik deb endi bir juma o'qib ketaylik deb keldik. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem
Cuma günün sol derece katı mаңызды kılıp ustagan. Cuma gününe başka günge karaganda öte katı мән bergen. Sol üçün kalaların içindeki en kadirlisi Mekke, ayların içindeki en kadirlisi Ramazan günlerinin içindeki en sayyidi Cuma dep koydu. Bu Cuma'da sizlerimiz bütün de arlayıp başkaça dayınlık menen geliyoruz gerek. Bütün de bala şakalarımızda bala şakalarımızın sanasına singdirip jibirip tepki misali ayellerimizge, hey benim çok da halalim bugün Cuma. Bugün köp dua kıl, mescid bakımına balanla, kızınla жақсылап dua kıl. Balan yer жетіп, kızın boy жетіп atır. Yer жетіп atkan balana жақсы келin сұрақ. Boy жетіп atkan kızına жақсы bir kүйеу сұрақ. Allah rizkimizni keng qilsin deb so'ragin. Bugun duolar qabul bo'ladi. Cuma gününün jana bir erikseligi bu Cuma gününde bir saat var deb Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kimning duo tilagi so'gan to'g'ri yo'qlarimiz bütün duo tilagi qabul bo'ladi. Biroq u qachon, qay vaqtda ekan belgisiz. Biroq imom minbarga chiqmadi. O kechagi kunga beyshanba kunning asridan boshlanadi. Alhamdulillah, mana o'shunda ulkan bir keremet meşitde oturmaz. Allah subhanahu wa ta'ala bu meşitde saldırgan azamatlarında yeki dünyasını abad kılsın. Allah ömürler uzaklıklarına sağlasın. Yende kesek sizlere bizge bu meşitde nurlandırıda, bu meşitde abad kılıda, bu meşitde güldendirüda, bu meşitde cemaatga tolduruda, yani sizlere bizden üyün ülken mendetimiz oldu. Eşinkel bir namazı koşup kete salgana emas. Meşitge bolgan muhabbatni kuchaytirishimiz kerak. Hubayra degan sahabi ayol bo'ldi. Hubayra sol ayol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in cemaatinin en arkasında turib namoz o'qiydi. Barlığı çıkıp ketkendan keyin o kişi kanatında meşitde tap-tazalab qo'yadi. Kapten 5 vaqt namazga shu darajada qattiq ko'ngil bo'lgan. Meşitning bir yerida kirib, qo'qos demasa bir shaq qoldirmasdan tozalaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sonda bir jimoyat, sonda bir duo qilib qo'yadi ayol. Kunlarda bir kuni bu sahabiya ayol ko'rinmay qolganda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Ay, ana ayolman" dedi. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olaya hatta olmadı dedi. Onda namazdan keyin birga borib ko'raylik dedi. Namazdan keyin janobi sahabiy ayolning uyine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyoratga bordi. Qaramizda kim bor var? O ayol jesir. O ayol kedi. O ayolning tirilishlar, suyanchilar yo'q. Musulmonlarga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qiyomat kunga shay bo'ladi, o'ta ulkan ta'lim va tarbiyani berdi. Biz ko'proq baylarni ziyorat qilishni yaxshi ko'ramiz. Baylarning ahvoli jaqlayib turadi. Kulgimizga bizning oldinda kulib keladi, ko'rgimizga bizning ko'rgimiz keladi. Yo'q. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimni ziyorat qildi? O jinsi ayoli, kedi ayoli. Yo'q, ishimiz yo'q. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalar bilan kelib yotgan vaqtida ondan xabarchi keldi. O'ymay seni Payg'ambar alayhisalom ziyorat qilib kelyapti dedi. Shunda janob ayol quvongandan tura olmay qoldi. Meni Payg'ambar alayhisalom bizga kelyapti dedi. Mening chiqdayda Payg'ambar alayhisalom so'rovga kelyapti dedi. Sonda birinchi qadamda assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uyga kirib keldi. Janob ayol Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam salom qaytarilmasa o'girildi. Ya Rasululloh, siz meni ko'rib keldingizmi? Men o'sman loyiq bo'lmadim. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ey Allohning sho'rasi dedi. Sen qanday bir baxtli odamsiz dedi.
Allah senin ruhunu tasarlasın dedi. Şimdi o kişiye sonunda bir jakşı sözlerdi aytып, jaylap çıkıp ketdi de bu ayelden tez haber alıp mağan haber verip durmazlar dedi. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her gün o kişiler kim haber aldı deb soraydı. Sahabalar o kişinin jagdayı ağır dedi aralab ötdi. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, eğer öyledi bolsa onu mensiz dedi, mensiz janaza bolup mensiz kömbek der onu dedi. Janaga ayel dünyadan ötdi. Sahabalar o kişinin jakşılap kepellerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meştine alıp kelgen vaktında Peygamber aleyhisselam yıktap atırdı. Sonda sahabalar ilk topla bölümde birey aytdı, Peygamber aleyhisselam yıksın bölmeyi kaparıp kömümerek cerlep. Bireyler aytdı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men siz bunu kömümerden degen joktuklarında tutuyoruz dedi. Sonda Ebu Bakır Sıddık radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uykusunda da vahiy kep kaladı. O kişiden koşup koymayı aparıp kömümerek dedi. O kişini aparıp koydu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yerdesine o ayelden şartlayını soran kim haber aldı gene bir sahabe dur ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kişi öldü dedi. Ama öldürmedi gene o kişini biz yerlep dedi. Ben sizlerge aytmadım koydu. Onu cerlemeyler men siz demedim koydu gene Ebu Bakır Sıddık dur ya Resulullah. Sizge uykuda da vahiy kep kaladı. Siz böyle sizni bir kozgap koyup gözümüz okup verdik demedim. Kanı turunglar dedi de bütün sahabalar men barıp o kişinin kabrine barıp janaza kıldı. Bu mertebe kayaktan geldi. Bu mertebe şın mahabbattan geldi. Allah'ın peygamberine, Allah'ın beytine, Allah'ın uyuna bulgan mahabbatından Allah subhanahu wa ta'ala o kişinin mahabbatın Peygamber aleyhisselam cennetine sattı. Mümin Müslümanlar ayniqsa осы Cuma günleri namazda okup çıkkandan keyin avrup adamlar bolsa ziyaret kılуу, jagdaylarını sorau, jardam çıkkanlar bolsa jardam berүү o'xshagan adetlarda o'zlarini minnet qilib olib kerak. Jumani o'qidim bo'ldi, bitta endi deb turib tayoqilib qancha odamlar. Tatan Jumani ikki rakat farzni o'qib, endi tag'an o'qib bid'at deb turib shirk ketayotgan qancha bavurlarimiz var. Tatan ibodat so'zida avur kelib turib ibodatga yernetida qancha bavurlarimiz var. Balkim biz o'zimizda Alloh subhanahu va taoloning eng bir suyukli qullaridan bo'lib qalaymiz. Biz bunday amallarga o'ta qattiq man berishga harakat qilamiz kerak. Alhamdulillah Alloh subhanahu va taologa san-sanoqsiz shukronalar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bu Juma kuni sonda bir qutlu qilib qo'ydi. Duolar qabul bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi: "Va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata da'i idza da'an, falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun." Eğer bildim senden men joyda so'rasa aytqin men ularga jahonman deydi. Bir to'g'ri tasqa demisi bir avliyaning qabrini üstüne chiqishimiz shart emas bizning. Eğer bildim senden so'rasa men joyda o'g'an aytqin men o'g'an jahonman deydi. Onlar sırasın sıralamanın bilemin. Bırak onlar da benim aytkanımda istesin. Bırak onlar da benim aytkanımda istesin. Biz Allah subhanahu wa ta'ala buyurgan her bir amalga öte katta mahabbat benen jabışığımız gerek. Allah'ın arifin kulları bulmak. Allah'ın arifin yani bunlar Allah subhanahu wa ta'ala şöyle bir cüreklerine verir. Özünün sonunu belli kılıp koygan kullarının biri Cuma günü Cuma'dan yendi vakıf saytıvatırdı bir kedi mügüdük adam kırıp geldi. Ey Allah'ın kulu
4 dirham sadaka versinchi, 4 dirham sadaka versinchi magan. Bugun Cuma qo'y. Bugun duolar qabul bo'ladigan kun qo'y. Aytingizchi. Jeni ular magan 4 dirham bersin dedi. Siz jamoatni ularga 4 narsa jangda duo qilingiz dedi. Jalil vali adam jamoatga qarab. Jamoatning ichida boyda o'tir, davlatda o'tir, kuchda, alsizda o'tir. Ey jamoat dedi, mana odamni ko'rib turibsizlar dedi. Tug'ishib, mög'edik odam ekan dedi. O'sha odamga bir 4 dirham beramiz dersiz dedi. Sizlarga 4 narsa jangda duo qilaylik dedi. Сөйтіп ешкім қозғалған жоқ қой. Тұрған жоқ жаман. Біз де беруді білеміз де өздеріңізде. Беруді білеміз. Ханым өзі мүгедек болса, кедей болса ол қайтара алмайды енді ол. Бірақ махаббат, Аллахқа болған махаббат. Сенен وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ Onlar mаған dua qilsin, duasını qabul qilaman degan Allohning so'zida bo'lgan, ko'man bo'lgandan keyin bizning qaytib, namozimiz qabul bo'lsin, duomiz qabul bo'lsin. Hech kim turmadi. Sonda bir qarashiga turdi-da, imam dedi. Men bir yevreyning qo'limin dedi. Bugun aylik olib edim dedi. 4 dirham dedi. Men berayman sana. Men o'sini men berayin dedi-da, kelib chanaga kediyga o'g'illikka berdi. Ey qaqul, o'zing aytsin deb duo qilaylik. Men bir yevreyning qo'limin dedi. Biroq mening qo'shayinim yaxshi odam dedi. Mening qo'shayinim yaxshi odam. Juma kuni, bugun bu senderning meyramdari. Sen barib juvinib, tozalanib, jumani o'qib kelgan. Jumada qanday va'z nasihat bo'lgan bo'lsa, menga xabarini berersin dedi. Meni aldayib jibirib turadi. Qarang, yevreylarning da ishida Allah sizden bendeleri veregende, bizden kança Müslümanlar var. Eğer namaz olsun cumustan gidesin diyenler var. Eğer namaz olsan, eğer cumağa varınsın cumusun çiğnasını koyasa dedin. Müslümanlar nikesi bütün bulgan. Ata-babası 12 asırdan beri Müslüman olup gelgen kança başçılar var. Bir şöyle kança adamlar sol cumustan kalıp gitmeyin. Benim riskim Müslüman kolunda deyip durup namazından cumasına da varanmayatkan kança ağaylar var. Biroq oladi, mening qo'shayinim yevrey, u meni jumamdan azat etadi. Sol musulmon bo'lsin deb duo qilingizlar dedi. Shu jibada Allohim dedi. Sening o'sha yevrey quling bor ekan. O'sha qulga da sening farzingni o'taydi, jemil qilar ekan. Sening musulmon bo'lishini nasib etgin deb duo qildi. Butun jamoat amin deb duo qildi. İkinci men kulmun dedi. Kulduktan azat olayım dedi. Allah'ımla senin kara kul benden, ömür bakiye kul bolup gitmezken, belki özüm bu kadar azatlıktan nasip etkidir. Bütün oturgan cemaat amin dedi bana. Üçüncü dedi, kedeylikten ziyerikip ettim dedi. Allah'ım, eğer bana dünya baylık verilmese, bir de bir kendini kaldırmayayım. Bir de bir şunun kolum boş kaytarmayayım. Allah bana dua, bana baylık versin de dua var. Allah'ım bul benden de baylarının katarından kalkın de dua var. Dördüncüsü Allah benim, cennet benim kocayımın günahını keşirsin. Allah'ım bul benden cennet bunun kocayını yebreyinin günahını keşirgin de dua var. Cuma'dan bu jigit qaytib kelsa, eshikning oldida chaqirib qo'shayini yevrey kutib turgan ekan. "Ey bolam, keldingmi?
bugün cumada qanday angimeler var. Bir ma'no aytib berishdi. Qarang, jumadan kelgan o'zining qo'shayini, ya'ni o'zining qo'lin kutib olyapti. Жаңа barib bütün жағдайдың barligini aytib berdi. O'zining olgan 4 dinar aylig'ini berganini aytdi. Duo qilinganini aytdi. Sonda janobi Yevrey qarab turdi, "Balam" dedi. "Sana rahmet" dedi. "Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah." İman getirdi böyle qarangız. Yevrey iman getirdi. Cemaatning duosini qabul bo'lganini qarangız. Bir Yevrey musulmon bo'ldi. Dinni qabulladi. Necha yildan beri namoz o'qib jumaga kelamiz. Uyimizda nega o'zgarish bo'lmaydi? Nega xotinimiz, nega bolamiz, nimaga akamiz, nega islomga kelmaydi? Nega kalima aytmaydi? Qarang, sadaqa raddi balo degan, sadaqa balini qaytaratadi. Ashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadan rasululloh. Men musulmon bo'ldim. Sen birinchi tilaging borlar. Ikkinchi dedi, bilasizmi dedi, mening dedi, boyligim o'zi ko'p dedi. Biroq bir persentim yo'q dedi. Mana yana persent bo'ldi dedim, mening boyligimning jarmini oldi. Mening boyligimning jarmi seniki dedi. Allah subhanahu wa ta'ala ikkinchi duosini qabul qildi. O boylarni Allah'ın sözünde kudretini qarangız. Ve idâ se'aleke ibâdi anni fe inni qarîb ucibu da'vete da'i. Benden seninle vereceğinde söylesen. Aytın men olan cahamman. Bırak orada benim ekranım istesin de vardır. Benim buyurganım istesin de vardır. Qarangız, birinchi musulmon bo'ldi, qo'shayin musulmon bo'ldi. Ikkinchi boy bo'ldi. Üçüncü, sen dedi azatsın dedi. Sen endi qul emassan. Er bolamsın dedi. Sen azatsın dedi. Dördüncü tilekte onun özü bilek dedi. Dördüncü dilek, men qo'shayinimdan günahsın kechirsen deb so'ragan. Onu dedi. Ananın özü bilek, yani Allah'ın özü bilek kechirmesin dedi. Allah'ın sözde bir kudreti bilen üçünü de bir türlü tüşkürdü. Üçünü de yani arifin bulunan imanға da düşünde bir ayan verildi. Allah senin de sadaka bergen kara kıldın da sadaka sırap kelgen kedeydin de azap kılgan Yevreydin de günahsın Allah keçirdi de kulağını. Allah subhanahu wa ta'ala sonday bir ulu, sonday bir kudretli zat. Siz bilen bizden erkeğisimiz musulmanız elhamdülillah. Siz bilen bizden ayetlerimiz, siz bilen bizden kızlarımız, siz bilen bizden bandlarımızın varlığı musulman. Bırak siz bilen biz buna erdeğimizden çıkarmamız gerek. Biz yalnız gana meşride kirgen girizden gana musulman olup çıkandan ki neşe türlü adamla aynalmazsan belki meşride oturup üydeki balaşayga dua kılığımız bilen birge osu meşriderde bolgan vağız nasihatlarını üyge varıp ayelimizge, kızımızga, baldarımızga çaçlar aytıp düşündürüp böyle adet kılığımız gerek. Allah zalim zat emas. Allah sonday bir mehriban bolganda. Yerden bul kun, hak kun. Hiç kaysimizi şaka kaşık tutulalmaydan. Biz namaz okusak da okumasak da, biz meşride kelsek de kelmesek de, yerden bir kunga barığımız hak ol kıyamet. Sonuçta Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 5 narsa kendinden aldım, 5 narsani ganimet bilin. Sonra en birisi ömür. Ömürden kadri biliniz, ölüm kendinden aldın. Ölüm qarangız. Her bir kadamda ölüm var. Ülkümde, kişide, cansda, bayda ölüm atıldı. Hasan-ı Basri rahimahullah'dan so'ragan ekan. Dunyodagi eng og'ir narsani Hasan-ı Basri deganda o'z bolamning tabatın, o'z bolamning o'ligining tabatın ko'tarishdan ortiq og'ir narsa yo'q degan ekan. Hozir shunday chaqday, aka o'zining bolasini yerlab Aka o'zining bolasini yerlab to'proq tashladi. Negizda bizning tushunigimiz bo'yicha qari odamlar o'lib kerak.
Жоқ, қазір жастарды өлтіреді. Өмірімізді бостан бос өткізіп жібермейік. Маңызсыз өткізіп жібермейік. Ішкеніміз, жегенімізге мәз болып өмірімізді өткізіп жібермейік. Біздің өміріміз немене тұрады? Қазір адамдар өмірді су дәрежеде ойыншық қылып жіберген. Өмірді ғанимет білу керек. Өмірді бекерден исраф қылудан сақтану керек. Хасан аль-Басри рахмахуллах азанда тұрған уақытта Аллахтан сұрайды екен: Аллахым, өзің Құр'анда баян қылғандай, Раббана ғфир лана зунубана ва исрафана фи амрина ва стаббит aqdamana вансурна алал қаумил кафирин. Раббана ғфир лана. Allah subhanahu wa ta'ala sonda bir Rabbani kullar bo'lgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sonda bir sahabiy kiromlar bo'lgan. Ular uyg'urmagan. Ular mesjidda o'tiradi bo'lgan. Allohning zikrida bo'ladi bo'lgan. Allohning Qur'onini o'qiydi bo'lgan. Dushmanga jihad qildilar, o'sha jihodga chiqib ketaveradi. Rabbanilar bo'lgan. Ular bir-birini o'sha talas-tartib qilmaydi bo'lgan. Ularning tilida zikr bo'lgan. Allohdan chiqib turib ko'zlarida yosh bo'lgan. Tabii bugün bizde kim tamakka çıkarır ekan deydigan darajada ash bo'lgan. Solardan Allah subhanahu Rabbani degan. Rabbanilar bular duo qiladi bo'lgan. Robbana g'fir lana zunubana va israfana fi amrina. Allohim, Robbana g'fir lana, bizni kechirgin sen. Bizni gunohlarimizni kechirgin. Biz isrof qilib qo'yayotgan vaqtlarimiz uchun bizni kechirgin. Qarang, ular o'qigani Qur'on bo'lgan, o'qigani ta'lim tarbiya bo'lgan, o'qigani namoz bo'lgan, biroq ular jilaydi bo'lgan. Bizning yegan isrof qilib qo'yayotgan vaqtimiz bo'lsa bizni kechirgin. Bizni kafirlarga ustun qilgin deb turib duo qilib jilaydi bo'lgan. Hasan al-Basri aytadi: "Ey Allohim, mening de bir umrimda ashim bir duoga o'xshatib, nemisim chaylardan chayilib жүрген ayvonga o'xshatib isrof qildirib qo'ymadim. Qanday beli beradi bo'lsang bo'lgan sabr bergin. Qanday quvonch bo'ladi bo'lsang bo'lganda sabr bergin deb turib jinob duo qiladi bo'lgan. Siz bilan biz de ömrümüzde israf bilan o'tkazib bermemiz kerak. Eng kamida Qur'ondan ta'lim va tarbiya olib, Qur'ondan o'qib, bilmaganimizni o'rganib, mo'talarga borib o'rganib, qarilarga borib o'rganib, ertangi oxiratimiz uchun tayyorlanishimiz kerak. Sebebi jambarchada qazalar hech kimga o'lim, men bugun sening joningni olaman deb kelmaydi. Biroq sizlar biz dayimiz bor. Yetinsi adamzat kedeylik keleden aldın, baylıktan qadrini biliniz. Kedeylik keleden aldın. Qancha jigitlar var, xaltasida aqsha to'lib turgan vaqtida hech kimni mensimaydi. O'g'il akadan kerak emas, aqang tug'an tuqqanda kerak emas. Любой narsani aqshaman shishaman deb o'ylaydi. Boshdan sonda bir ish tushgan vaqtida beshara jamon taqiyani kiyib qo'lina tash ushlab olib turib, meshdan chiqmay jiramsirab o'tirib turadi. Yo'q. Sen bay vaqtında da Allah'tan korkun. Baylıktan qadrini bilgin. Sanatın meşgulini sal, medreseni sal, yolunu sal. Sanatını to'liq qilib bergin. Ertaga kedaylik kelgan vaqtında da hech qachon o'kinmaydi. Nega? Barında berdin. Jo'g'ingda sabr qilasan. Bir kuni bir yigit kelib, taqsir ma'an bir duo qilsangiz jamoat bilan. Ne bo'ldi? Men osunda ulkan bir boylik egasi bo'lganman. Biroq bir-ikki odamlar meni bankrot qildi. Agar mening so'l boyligim keladigan bo'lsa, so'l boyligimning yarmini medresaga ajratadilar. So'nga bir duo qilingiz deydi. Men aytdim, sen o'tirgan. Sen barında berolmaysan, jo'ngda merosni armon qilasan, meros. Armon qilasan. Sen barında beruing kerak. Biroq o'ylamay, Xudoy bizning zakatimizga, sadaqamizga muhtoj emas. Uni bizni fitnalar uchun berib qo'ydi. Birovni millioner, birovni shiraydir. Qo'yib qo'ydi-da. Biroq hech kimning ashdan o'layotgan jeri yo'q. Birov misol haj javob bo'lsa, birov qatqandan javob qilsa, biroq bo'layotgan yo'q. Alloh subhanahu va taolo qaysi bir odamni boy qilib qo'ygan bo'lsa, uni yaxshi ko'rganidan boy qilgan yo'q. Uni sinov uchun boylar. Qaysi bir odamni keday qilib qo'ygan bo'lsa, uni javob ko'rganidan keday qilgan yo'q.
onu da sınao üçün. Eğer baylık armağan bolğanda edi, eğer baylık sonday bir küçlü narsa bolğanda edi, paygambarlar kedey bolmagan bolar edi. Allah subhanahu da paygambarlar beri kedey boldu. Buldurgunu baylık şamaneke degen narsa emas. Baylıkta kalgan vaqtda baylıkta öz ornunda paydalana bilүү керек. Ayniqsa bu baylık Müslüman adam bolsa жақсы. Müslüman adamın kolunda bu söhbet keremet. O missalada, medrese sanada, mana halal asxana sanada, adamlarga jardam beradi. Astagfirullah. Endi bu nadan, imansız adamda bo'ladi bo'lsa-chi, u narkotika satadi, aroq satadi, zinakor, qancha shag'onalarni sanadi, nelarga bir odamlardan ta'lim to'gadi, qurollar satadi. Bu imansız adamın kolunda turgan baylık. İmanda adam bo'ladi bo'lsa, o narsani istaydi. Üçüncüsü, densallıktan kadrin bilemiz. Kedeylik avrup kelüden aldı. Densallık bu ülken baylık. Maylı Paşa babamız ekran eken. Aynalayın densallık, bağlık, baylık sendeken. Densallığımız olmasa öten peyim. Men bir ülken bir bay adamga hazır bir dem salıp adamman, o adam canını alıp gider. O adam sonday milyarder adam, sonday bay adam. Onun baylığı vursan bir jigit joldaş bilan beradi, o'zi chaqday жақсы, zeket beradigan chaqdayda. Biroq sirasi bilan ulkan bay bo'lib ketmay жатырdan, chaynab bay o'tirdi. Sol өмірден sonday bir әңгіме айтып ber. Men sol jigitni janıma ертіп алдым, жаңа байдың үйіне бардым. Жаңағы бай енді 3 этажда істеген телевизордегі индийский кинолардың İşin demez o. Üyüne kırdım, ananın ağzı açılıp ölüp bari жатыр. İşke kırdık, oturdu, жаңағы adam çıktı. Жаңағы adam bana da baktılar, bana da. Ana konsulagirde жатқыз болған o. Арестованный adamlar болады ne bu be? Tuğru sonday da, sıkıle. Әкел келді, ол otur almaydı. Ол otur almaydı. Ол жата алмайды. Оған Германияда бір вакуум істелінген, сол вакуумға салып, жаңағы тұрғызады, жатқызады, осындай. Ол ауға тие алмайды. Бірақ Құдайдың құдіреті сөйлейді. Сол Құр'аннан дем салған уақытта 25 минут ұйықтайды, 25 минутта кейін ұйықтай алмайды. Ағайындар, сізбен бізге беріп қойған ұйқы, ішу, жеу, дем алу, бұл Аллахтың сізбен бізге беріп қойған сатылмайтын байлығы бұл. Бұл сатылмайтын байлық. Ана бишараның бармаған жері қалмаған. Тексерілмеген жері қалмаған. Сонда баласы мен қызы дүниеге таласып қалды. Сонда баласына айтып жатыр. Дүниеде қандай тамақ жегім келіп жатыр, тамақ алып берейін. Дүниеде қандай машина мінгім келіп жатыр, машина алып берейін. Көрмейсің бе, сонша дүние маған әсер етпей жатыр. Неге менен өрлек алмайсың сен деп жатыр. Men o ağaga aytıp atım. Bul ördek alalmaydı. Bul ördek alalmaydı. Sebebi bul aramdan jegen, aramdan kiygen, bütün denesinin bari aram bolup kalgan, ol öldükti senin yerken öldüğünü görse de ol ibret almaydı. İbret alalmaydı. Sebebi Allah Subhanahu wa Kur'an-ı Kerim'de İnnellezine keferu savaun aleyhim e'endertehum em lem tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala Allah Subhanahu wa Ta'ala sondan adamlarla özü aydıp sündürüp koymadı. Allah'a kafir olan adamlar. Allah çok. Allah'ın aşırı neresi bu? Hazır işin gerek, çürük gerek. Deyip öşüp kalgan. Allah'a karşı gelen kafir olan adamlarla Allah'tan korkutman onlar iman keltirelmeydi. Niye iman keltirelmeydi? Khatamallahu ala kulubihim. Allah onların yüreğini mörlep koygan. Jürek var, bırak jürek örek. Allah Subhanahu wa onların kulaklarını mühürlep koygan. Onun kulağı var, bunu istedi. Bırak жалғыз ғана muzika istedi, haram haraş, әзіл erkeşlik istedi. O Kur'an ayetleri, hadisleri istenmeydi. Allah onun gözünü sokur kılıp koygan. O жалғыз ғана dünyeni göredi, dünyada başka nersini görelmedi. Balası da tesir etmeydi bu narsa.
Сол үшін Аллах Субхана ва Тағаланың сіз бенен бізге беріп қойған бұндай nimetlerini өте қатты қадірлеуіміз керек. Денсаулықтың барында, ләждің барынша жақсылап оқып, ибадаттарымызды толық қылып, міне алдымызда иншалла Рамазан шәрif деп жатыр, ұлық Рамазан айы деп жатыр. Рамазан айына жақсылап дайындалып, дүйсенбі, бейсенбі күндері оразаны жақсылап тұтып, Allah'tan сұрап, Allah'ım, денімді сау қылғын. Allah'ım, өзі қандай да бір ауру беріп, өзің оған шипа бергін деп Allah'tan сұрап тұруымыз керек. Демек, ауру келуден алдын денсаулықтың қадіріне біліңіз дейді. Және де кәрілік келуден алдын жастықтың қадірін біліңіз. Алхамдулилля, міне қазір бізде 95% жастар кәрілер келді. Сол кәрілер кешегі 73 жылдық саясат болды. Ойнап қалу керек, күліп қалу керек, біз маймылдан пайда болғанбыз деп, жүрді, ішті, жүректің бәрі өлді, мидың бәрі айныды, енді сыртқа шыға алмайтын болды. Жас кезде сіздермен біз Құраннан жақсылап, хадистен жақсылап, талимат тәрбиелеп, ертеңгі кәрілікке дайындалу керек. Кәрілік те үлкен бір бақыт бұл. Kәрілік үлкен бір бақыт. Kәрілік аузында даналы сөзі болатын болса, кәрі адамның өзінің тәлімі тәрбиесі болатын болса, ертең алхамдулилля, баласını тәрбиелемесе де, ертең ол өзінің немересін жақсы тәрбиелейді. Жақында мен бір больницада жатып, 10 күн жаттым, сонда бір 82-ге келген бір кәріеме жаттым. Жаңағы кәрі 82 келген, бірақ ана органда істеген мықты формасы жайында, бірақ аузы формадан шығып кеткен. Аузы форма жоқ оның аузы сыбанып кетті. Әкең, шешең, ішкен араған бір жасым ішіп, мен құламаған, неге 10 жасым ішмейсің? Аллах Субхана Тағала біздің күнәларымызды кешіріп, қараңыз, түнді берді. Түннен кейін күнді берді. Аллах біздің күнәмізді жасыру үшін күнді берді. Енді не қыламыз оны ашып? Мейлі жас кезінен істедік бе? Аллах өмір берді, тауба қыл, Аллах тәубаны қабыл қылады. Бірақ жоқ, Аллах оларды қорғанып қойғанда. Жаңағы бір намаз оқып алсам, шұқылай береді, енді тиіспейтін әңгімесі жоқ. Немересімен жасты қыздарға әңгіме айтады, немересімен жасты қыздарға. Себебі оларда иман болмайды. Жігіттер, мен қазір жасмын ғой, ішіп жоққаннан кәртейгеннен жақсы адам жоқ. Кәртейгеннен кейін де ол жақсы болмайды адам. Қодық өсе ат болмайды. Дұрыс па? Қодық өсе пешақ болады. Адам да жас кезінде тәлім тәрбиені алып, өзінің ата-анасына қызмет қылған, қызметіне баласы көретін болса, ол қартайған уақытында қандай дана шал болады да, баласы оған қандай жақсы қарайтын дана перзент болады да ол. Кәрілік келуден алдын жастықтың қадіріне біліп қалу керек. Осы жас кезде көп жақсы нәрсені үйреніп қалу керек. Адам мінезін өзгерте беру керек. Кейбіреулер айтады, мен өзгермеймін, орыстардың мақалы бар ғой, бүкірді қабір түзейді деген жоқ. Бұл мұсылман айтатын сөз емес, бұл орыстар айтатын сөз. Аллах Субхана Тағала Құр'ан-ы Кәрімде «Инналлаха ла юғаййиру ма биқауmin, хатта ла юғаййиру ма бианфусихим». Аллах Субхана Тағала Құр'ан-ы Кәрімде айтады, Аллах бір қауымды өзгертірмейді, қашан сол қауым өзіні өзі өзгертпейінше. Намаз оқып жатқаныма 1 жыл болды. Жалғыз ғана құл хуаллаху ахад, құл аузу бираббинас, құл аузу бираббил фалақты ғана білемін. Неге мен қаған үйренмеймін деп үйренуге әрекет қылса, ол жарым пара жаттайды, бір пара жаттайды. Дұрыс па? Бірақ біз сондай жеңіл жағына өтіп алғанбыз да, мен 2-3 сүре ғана білемін, болды. Қаған білсең күнә болады ма? Жассың ғой. Қазір жасым 40-та. 40 жасында бір аят жаттай алмайтын болсаң, 50 жасында қайтып жаттайсың. Миыңнан да қауіп төніп кеткен ми болмайтын болса, мен кемде бір айда бір аят жаттаса болады адам. Адам өзінің өмірін өстіп үйретіп алу керек. Жаңағы қарияның сондай бір тәрбиесі, сондай бір бұзылып кеткен, астағфиралла. Жаңа біздерде
Sonda zor gana sabır kılamız. Bırak şayını, tamağını verip oturduk. O aşınıp oturdu. O adam bolganın aşınıp oturdu o. Sodan bir gün bizden arkamızdan jora yoldaşlarımız geledi. Ağayın tuğan tuğustan geledi demek. Ananın arkasından kim gelmeydi. Hiç kim gelmeydi ona. Sodan bir günü bir jigit geldi de tamağı alıp geldi. Şütüyet balasını soradı. Onun balası da organizasıydı. Karasanız. Onun balasından büyük tepti. Ana 6 medalla bitirgen. Bala 6 medalla bitirgen. Üniversitede kızıl diplomla bitirgen. Жаңағы баласын мақтағанда сол дәрежеде қатты мақтайды. Мен бұл жерде айтайын деп жатқан тәлім тәрбие айтайын деп жатырмын мен бұл жерде, қараңыз. Жаңағы баласын сұрағанда балам қане деді. Білмеймін деді, маған мана тамақты беріп жіберді деді. Мен ол кісіге қарап қойдым. 5 күн болды ол келген жоқ. Тамақ беріп жіберді. Ертесінде таңғы келді жаңағы жігіт. Balam kan dedi. Balanızda bilmem bir жұмыс yaptı mаған tamak akedi, tamak akedi. Üçüncü günü жаңаға bala kelgeni. Balam kana degeni. Bilmem degeni. Жаңағы жігітті боқтап кетті. Ağzına ақ ит, көк ит кіріп боқтап. Сонда жаңағы бала бізден де ұялды ма, қарады. Немен боқтайсың dedi. Боқтасаң балаңды боқтамайсың dedi. Балаң келмесе өлтірейін бе dedi. Мананы апарып бер деп қолыма тастап еді, әкеп беріп жатырмын dedi. Шаман кесе балаңды боқтамайсың ба деп бұрылып шықты. Жаңағы отырды, басын көтере алмай қалды. Мен айтам, ол генерал, құтты болсын. Балаң 6 медальмен бітірген, қаяқты тәлім тәрбие. Қаны? Балаң қызыл дипломмен бітірген, қаны? Қаны тәлім тәрбие? Бірақ мынаны қараңыз дедім. Sizge Kur'an okuyunuz mu desem, okumayın. Ötüp ketken ata babalarımız bunu Kur'an okumayız desem, okumayın degelediniz. Juda жақсы ғана кез. Siz әке шешеңіз өліп кеткеннен кейін есіңізден шығарып жібермедіңіз. Бірақ қараңыз, балаңыз сізді тірілік кезде естен шығарып жіберді. Біз әке шешеміз өлді деп естен шығарып жібереміз. Бірақ бала шаға бізді тірілік кезде естен шығарып жіберді. Хабар алмайды. Сондай адамдар өте көп. Намазшыл адамдардың ішінде де қазір көбейіп кеткен. Әке шешесінен хабар алмайды. Бірақ біліп қойың, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, адамзат өлгеннен кейін адамзаттың арқасынан 3 нәрсе барады деді. Тәлімі берген шәкіртіңіз, тұрған мешіт медресеңіз, және де үйге ұрпақтың қылған садақалары, оқыған Құр'андары ғана барып тұрады деді. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям бізге тәлімі тәрбие берген уақытында бұл әшейін бір арзымас нәрсе емес, бәлкім қиямет күнге шейін болатын тәлімі тәрбиені беріп қойды бізге. Жастықтың қадірін кәрілік келуден алдымен кейбір кәрі адамдар болады, ырза боласың. Алхамдулилlah, айтқан сөзінде даналық бар, бетінде нұры бар. Сақалы болса да, сақалы қалың болса да, сақалы 3-4 болса да, бетінде нұры бар да. Не бір кәріелер бар, бетіңі сонда бір неше түрлі лезгімен алып тазалап жүріп, неге теріңді тастамайсың, бетінде нұр жоқ қой, нұр. Сұп-сұр болып тұра береді, бұл сұп-сұрды бол. Себебі ішіңде нұр болмаса бетіңе қаяқта шығады ол. Ішіңнің бәрі өлік болады, mesela терің қайтып жарық болады. Жас кезде ләждің барынша көп жақсы амалдарды, көп жақсы сөздерді істеп орындап қалуымыз керек. Және де бесенсі, мұны бос уақыттың қадіріне біліңіз, басыңызға іс түсуден алдан дейді. Алхамдулилlah, біздің Қазақстан дүниедегі ең мықты мемлекетте. Неге миллионер, шиллионер болып кетпейсің, сен ешкім жұмыс жоқ. Жұмыс істемесең өліп кетпейсің, ешкім жұмыс жоқ та бізде. Неге жұмыс істемей өліп кетпейсің, ешкім жұмыс жоқ. Қараң, міне осындай уақытта біз не істеп жатырмыз? Не істеп жатырмыз? Bir gün fitness klubuna barıp kaldık. Söylese 10 қатындар, tola bu қатындар. Başka bir жерге барсақ, o жерде de қатындар. Tağımız bir қатындар. Қарың, азу үшін бишерелер. Азу үшін ораза тұсынан формаға келіп қаласың. Бірақ ана жерге өзінің уақытын ажыратып барып жатыр.
Sol katınga egen aytатын bolsanız, mına sen anasın, cennet analar ayağın astında degen. Erten sen menin jarımsın, mına ballarının anasın. Seni cennette görgüm keledi. Jür bir ayelderden bir sabak aldın, ölüp kalsın barmaydı. Menin mıyım istemedi. Men mıyım kalkmaydı. Kalkmaydı onun mıyım. Kalkmaydı mı okuma mı? Bir önümüz gelip, ayelini alıp kelip, köke deydi, mınаған bir vağız aytıp koymuşum. Ne de vağız aytadi? Men үйden шықсам да, кірсем de, бұл сен ойнасқа барып келесің, қатымен жүріп кеткесің, өсті топыр үйде бір тыныштық болмай қалды. Үйде неше телевизор бар деп жатыр да? Неше телевизор бар? Bir televizor var. Neç bölümü var? 5 bölümü var. 5 televizor ise 5 televizor. 5 televizor var. Bu kadının mıyım bir ana televizor olup ketken. Mana bir bölümünde Turecki televizor alıyorsun, bir bölümünde Kitayski televizor alıyorsun. Öyle körüp жүрөбүз. Sonda kadın senin dana olur. Biz öz vaxtımızdan ya özümüz faydalanmayız, ya ayelimiz faydalanmaydı, ya kızımız ya balamız faydalanmaydı. Keyin bizning uyimiz ne olur? Bizning uyimiz ne olur? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Kur'an'da zikir kılıngan uy menen, Allah'ın yani atı zikri aytılın bana ölü menen terige oksanandır. Ölü menen terige oksanandır. Sonuçta ağayınlar boş vaktin kadri biley, eşeği kaltayıp жүрüp kalmayı. Biz türmelerge barıp sabak verilmedi. Türmelerde vakıs aytamız. Türmege barıp kalsan ne bir jigittin arıstanları var. Ne bir arıstan jigitler. Ya sonda bir jigitler var da közlerinde jaz. Bizde Çimkent'te Lengir degen yer var. O sırada türme var. Türmede meşit var. Meşit budan ülken mi? Meşitten ülken mi? Bırak iyide şançar yer yok. Adam zıt tolkanı. Bir sözü değişiklikler yapalım. Biz namaz okumuz için kamalımız şart var. Biz namaz okumuz için bizim kamalımız şart var. Birini sındırıp, birini mayıp bulup, birini atılmış şart var. Buna bostanlıkın kadrini bilip koyan ağayınlar, bu bostanlık öte kımbat narsa. Kişili babalarımız azan esitmişten ölüp götürmemiz var deyip armağan kılıp edip. Kişili babalarımız özlerinin, əhllərinin cənazasını okuyalmaya kalıp edip. Siz benim bizge sonda bir ülke mümkünçilikler geldi. Aynı sanını kadın mekteptinde sonda bir baldarga demalıs vergen vakti, baldarımızdan par vakti, özümüz var vakti, əlim uyumuzda şükürtken yok, uyumuzdan baskan yok əli. Şürekimiz əli kuruptur. Men kərtlik kaldım neye kodura vermeyik. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o dolu vermeyin maminannahu illallah diyor. Bölümde beşikler, kabul bir şey izleriz. Aşağı sokur bulup ömür sürüp ötüp gitmeniz. Dünyadaki en çaman derse ağayınlar bu nadandır. Allah subhanahu wa ta'ala barşanızın dua tileklerini kabul kılsın. Kevapkan Ramazan Şerif ayı bütün dünya Müslümanlarına, siz bilen biz Kazakistan'ın Müslümanlarına da kutlu bayandı olsun. Ramazan şiddete gelip korumasta bu vakitte Müslümanlar iyilikten ötedi. İyilikten ötüp kalır. Oybay künüste benim yüreğim caramay atıda turup ağzında birgiler nasıl var insan alıp aşkazanıma orup atıda sigaretin şeker köşede cüretimler var. Bular astagfirullah. Bulan çıkıp olmamız gerek. Ramazan'da Allah suygun bendesine nasip edin. Ramazan ayında dualar kabul olan. Kimnin kanday muhtaç olsa Ramazan'da sorasın. Bu Ramazan'da bir kişi var. O Kadir geçesi. Bir ağamız aytar. 7,5 milyon dolar karız buldum dedi. Sonda uydagiler dedi, uydu 500 ver dedi. Ana o reket kep uradı, mına uradı, bizdeki zorlar köp koy gazdı. Sodan dedi Kadir keşesinde oturgan edim, kızım keldi dedi. 12 yaşar kızım var dedi. Papa, meşitke barayık işte. Karаңыз adamlar жиналып отыр. Biz de surayıkшы. Ömür жасым 50'ge gelip ömür meşitke kirgen emес edim. Жаман үй алдым бірақ dedi de, жаман үй алдым dedi de. Kızım aytkandan keyin meyil barayıkшы деп бардым dedi. Meşitке ketip bара жатырмын.
Kişilik bay vaktinde kayşerde kadın, kayşerde sauna, kayşerde restoran, kayşerde sanatörde çürümedin. Yedi, ne dedin ben? Barışaksın deyip, işim iman men küfür ursup kevatırıydı, iman men küfür ursup kevatırıydı. Bırak bardım deydi, oturdum. Meşke kirip ayağını koyup jadım. Sonday suradım deydi. Ey Allah, canımda alsan al öşedi, men ırsanım. Bırak, karzımda tölermen. Bırak benim ölüp kalgan yüreğime iman verse. Men de Müslümanın balası edim. Men de terinleyince. Men de yer yurtla başımı köterip yüreğince de dua kaldım. Kudaydım kudreti meneliyle 6 aydım içinde bütün karzımın bärini kutadım. Biz aldığında duamıza aydamız. Eğer olar senden men jayında sorasa aytkan men oğan jakınman. Ol sorasa beremen, bırak o da benim etkanımı istesin. Allah subhanahu da başımızın ahirimizde hayırda, dinimizde sağlıksın, amin. Rabbana gfir lana, zunubana, ve israfana fi amrina, ve thabbit akdamana, ve ansurna lal kavmil kafir. Allah'ım, bugün seyreden ayyam, cuma günü, başımızın ahirimizde hayırda, dinimizde sağlıksın. Allah'ım birliğimizde ıntımağımızı vergen. Allah'ım egemenlik elimizin gençsesini iman ve İslam ve biyek kılgan. Yelbasımıza, dinbasımıza özün hidayet ver. Yerimizi iman ve İslam ve basarıp dur. Allah'ım özünü nasip etken. Allah'ım olsa meşti basarı vatırgımına daniyalarımızga. Bu zügütün çandağı ağalarına, önülerine, Allah'ım bağırlarına özün hidayet vergen. Allah'ım bu cemaatga özün intima birlik bergen ya Rabbana Kerim. Allah'ım her bir kadamlarına жақсылықтар engizgen ya Rabbana Kerim. Allah'ım bu meşten qari quralar, alim ulamalar, din dayıları, sahih çoman baylar şunun Allah'ım özün nasip etken. Allah'ım yerimizde asmandan geleten beleden, sudan geleten beleden, ottan geleten beleden, ya Rabbana Kerim cercikudan geleten beleden özün saktaran, arakorluk, maşakorluk, zinakorluk belelerinden Allah'ım özün saktaran, sen olup kudreti yesin ya Rabbana Kerim. Allah'ım yerlerimizge ya Rabbana namus vergin ya Rabbana Kerim. Yer jigitlerimizge namus vergin ya Rabbana Kerim. Körüngenin körüngesinde jügürüp kete bereden bir tayinsizlerden kılmagın ya Rabbana Kerim. 12 asırdan beri gelimiz. Özünün hak dininde jürüp gelip atır ya Rabbana Kerim. 12 asırdan beri yedi bilip gelgen Kur'an-ı hadisini jürgen ata-babalarımızın jolunda jürüdü bizlerge de nasip etken ya Rabbana Kerim. Körüngen çalan ayak, dinbuzar, yerbuzarlardan özün saktagın ya Rabbana Kerim. Halkımızın işine kirip, yenen, dinin maskarla buzup atkan pasıklarga sen kifayasın ya Rabbana Kerim. Ve sallallahu ta'ala ala khayri halki Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Birahmetike ya Erhamer Allah.